Hello អ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូ vlog ទៅលេងក្រុងបរសៃអនុចំនួន2ថ្ងៃមួយយប់ហើយនេះគឺមកដល់ក្នុងទីក្រុងបរសៃអនុហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ពីវីដេអូនេះទៅគឺអត់បញ្ចូលសលេងទេគឺដាក់សលេងស៊ីនតែម្ដងបាយឃើញអីឃើញសមុទ្រអឺចឹងហើយចាណាវិនីអូចាណាវិនីម៉ែមកមីថតបាយម៉ាមីពុបវាខាំវិញ អូខាំទៅហើយ ម៉ែបោះណាគេនេះ អូខេ ម៉ែបោះណាគេនេះ Yeah, where you going? I go to beach Yeah, go to the beach. Let's go. Go, hurry up. Go to the beach. Yeah. Yeah. Đang sửa lá giật các bạn. Hi, what are you doing? Anh ơi, con sẽ sợ em á. À. Yeah. À, anh ơi. Anh ơi. Ý da. Đây mày rọt thấy không? mẹ ăn sao cái nừng Ăn cả hai crom. cô min Món crom. Lia sầm một đấng mà mẹ đấng này. cô min Crom. điện Anh đi run cái đá với nè, con cái đá mẹ. Các bạn. Hole. Nhưng mà với chanh má. Yes, no. Chán à. Mình đi. Hai mà tốt. Vải ấp. Nhận một món. Nhớ. Ngăn tức thôi. À thông nè. Khai mà đá cho tiền nhà mình tiền.
ừ Đại mình. mà toàn phê này lặn mọt ai lặn mọt Mặt nạ. Mặt nạ. mơ rồi mong phong mơ ấy nè mơ thôi cứ rồi are you dreaming are you dreaming em thôi khi nào cái nằm mơ rồi phải đâu lầnนี้ไปเปิดกันเนี่ยออกគ្នាថ្ងៃទី2កូនតែនគេភ្ញាក់ឡើងហើយនេះ Cô bật bì. អូលេខ3គេហៅសរសេរណាកូនបើគូគុនគូលោកអាហ្នឹងគេហៅថាគូអាហ្នឹងគេហៅថាសរសេរបាទលេខ3ក៏ស្អាតដែរ Những mấy ăn đài. លេខ1អត់ដែរណាមិនលេខ1ទេអូលេខ1អត់ដែរអូដែរម៉េចតែពីផ្លាក់អាងទឹកអីហើយយើងចុះមកក្រៅដើម្បីឆែកអាវតែមុននឹងចេញទៅឆែកអាវគឺយើងមកកន្លែងនេះសិនអ្នកនរគ្នាកន្លែងអាងទឹកគេសមមិនអត់បានងុយទេដោយសារតែយើងមករៀងជ្រេម៉ោងតិចហើយអញ្ចឹងក៏ប្រញាប់ផ្លាក់អាងងុយទឹកសមុទ្រអត់បានងុយទឹកអាងគេទេអញ្ចឹងព្រឹកនេះតនេយើងមកដើរមកមើលតិចទៅដើម្បីថតរូបលេងហើយ baby ឃើញទឹកគឺថាទីមកមីងុយទាំងព្រឹកនៅតែម្ដងងុយអីទេដល់ម៉ោងហើយកូនបន្ទាប់ពីឆែកអាវហើយគឺយើងដើរឆ្លងទឹកខ្នល់ដល់មាត់សមុទ្រតែម្ដងដោយសារតែយើងគេងនៅថាគារនៅមុខមាត់សមុទ្រណាអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនពេលឃើញសមុទ្រពេលព្រឹកចឹងណាសប្បាយហ្មងពេលព្រឹកចឹងអត់សូវមានមនុស្សទេអ្នកនរគ្នាមានមួយគេរត់ហាត់ប្រាណហាត់អីចឹងណាហើយស្រួលណាទេសភាពស្អាតមែនទែនចង់ថតរូបអីមកស្រឡាញ់ Cho mày thằng so ấy tê, bà nặng lớn thật là nặng con. Kháng ấy nè Thế đây mà Này, thọt nuôi Khoai. Lá chê bà hẹp đủ kìa ở miền đây không mình ghi lên sập mình ghi lên sập Này Chẳng vậy tha mà chne ní cứ nhầm sông ma rồi mình tập bay nè mai cô ni tên là lê nhau Ồ, phải xe nào mới mà camera tí. ấy kia con Dạ dạ. ấy thọt cái đam mình chăn nè hả Ủa dạ. ô bà lão hay còn một lạ sẵn sàng đất này kháng này bạn bơ mami mà Mini lôi mẹ Mini ở mẹ Thì có bộ mạng mốt
ăn mấy con cứ đi ăn nè bạn bài thật mạ môi ạ à này ឥឡូវនេះដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃដល់គ្នាអញ្ចឹងយើងជិះមកញ៉ាំនៅឆ្នេរអូឈើទាលនេះហាងគេអ្នកនរគ្នាគឺអត់ទាន់មានមនុស្សចូលមកទេរៀងស្ងាត់ដោយសារថ្ងៃនេះគឺមិនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងអត់សូវមានភ្ញៀវទេអញ្ចឹងយើងទៅគឺមានតែមួយក្រុមយើងទេមួយក្រុមយើងប្រហែលជា10នាក់ហើយកន្លែងនេះក៏ឆ្នេរស្អាតដែរអ្នកនរគ្នាចឹងក៏ឡងពេលដែលយើងរងចាំមហូបចឹងគឺយើងមកថតរូបលេងហើយក៏ចាស់ក៏នាំគ្នាធ្វើសរសៃធ្វើអីហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដែរតែបានថតទេហើយ baby គេថាឆ្ងាញ់នឹងពងក្រូចហ្មង ô vì đi cái mẹ bỏ bông cười ban nó xô mà mình từng mà xô được giờ ấy nữa là mình nói yeah cái mẹ nhắm ạ nhắm á ngành á wow ឥឡូវនេះគឺមហូបបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយមានក្តាមមានត្រីមានបាយឆាមានបកាអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវគឺថាបញ្ចូលសលេងបដាក្លៀនបដានេះហើយយើងនាំគ្នាញ៉ាំដោយឆ្ងាញ់ហ្មងមហូបគេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មង មួយcon là tuyệt luôn một tao hỏi tập thể đó đây em tọt mang cá trừ đó cá bên này dạo em mấy cậu បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ហើយយើងសម្រាប់បានទីក៏ចេញដំណើរទៅបំពេញវិញប៉ុន្តែយើងជិះកាត់តាមកន្លែងខ្មែរធ្វើបានទេអ្នកគ្នាដើម្បីទៅមើលកន្លែងព្រះថោងតង់ស្បែកនាងនេះយើងជិះកាត់តាមនឹងហើយបានយើងជិះទៅរកផ្លូវលឿនទៅបំពេញវិញឆ្វែលបាននៅផ្លេតដែរ ai chơi nè cái thao được lên không cái đi lầu da mẹ xem ba nè ហើយសម្រាប់វីដេអូ vlog មកលេងក្រុងសែននុ2ថ្ងៃមួយយប់នេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ